Главная цель нашего ансамбля – это привить любовь к крымско-татарской культуре. Я стараюсь делать все так, чтобы дети знали историю каждого танца. И я считаю, что дети должны это знать, это наше будущее. Ben bu oyunlarını pek seviyorum çünkü benim dostlar öğreniyorlar ve Kırım Tatar oyunlarını pek seviyorum. Команда pek yaxşı balalar, merhametli, terbiyeli. Onun için onlarla oynamağa pek seviyorum. Ve elbette mında Elnar hocamız, o da pek yaxşı, meraklı derslerini geçiriyor.